الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. والجلوس مع أصحاب الأهواء يحتاج على ذلك وإجارة الذين يقودون في آياتنا فأرد عنهم حتى يقودوا في حديث غيرهم. ألبي كان يغو حكلي جيجين من أصول سنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل شرح فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدغلي. أقول تمامي أحمد بن حنبل كو ولجلوس مع أصحاب الأهواء كو بسنة مو أبوك لسيرو كنو إكنا سيكي كفر بريموكا أحمد إنكما من فو أياك الدرلك جمعي ko ala ko qur'ana kono way jareta alladhina yaquduna fi ayatina ala ko ni ye mugawiye nube chogobe ne ala ka aya wula fa arid anhum ikima bo umma hatta yaqudu fi hadith ghayrihi fonu donna barowrela minte ka chogobe ala ka aya wula ni aya be suratu al-an'am kono. فلا تقعد معهم لأن هؤلاء يقودون في كتاب الله. كان شيء كفرا نونون تجلا مغوكا بسقوبة تقوبة على كتاب دلا ويقولون على الله بغير علم وبفهم فو على كمين دوني توبلو. فالبداية بداية فلده قائمة على القود في دين الله والقود في كتاب الله. بديا فله بديا تيجي بتشوبه على كدين لا أبا تشوبه على ككتاب لا ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. أبي قالوا من نفنا أبي قالوا إن دمبي كتا على ككتاب ما أنيشيرين كسنة فيجب مفارقتهم wala ku fara nyogonya o ye wajibi ika bidiya mo be fenwo fo dina la abe chogobeli ke dina la aba dambi katala ka kitabu de ma aba dambi kata kiren ka sunna de ma wala a wajibra ika sisa ika nunun tigila mo fara nyogonya wa rasulu kama qara'ana alaka cide kuma yalla kala chogomi ako فإجاريتم الذين يتبعون ما تشابه منه وأولئك الذين سمى الله فحذرهم. كيدن كو حديثا دولا أكون آية مغو قرآن آية منو متشابه ويه أبي تغو لدكو كولو نيني قرآن كونو كوفوكو أبوك أكاد دليلاي akado alaye mugo munun fo ko tigila mugo de fulo oye kaka yire koloso uma yakunu unasu fi ummati ciren ka hadisa warebe akon mugo bena kenne kam mantula yatunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fayyakum wa iyyahum. Ciren ko kam mantuma akon mugo bena awma mugo bena ne kan mantoma ube na ni auye ni kuma udoye ani hakirila udoye ani duskuna siru udoye hakilina munu au tudo au fa tudo fayyakum wa iyyahum awa mbawma aya yire kolosi lutuguma de haja aida min nusus al-muhajjarati min mujalasati ahli al-bid'ah. aw nunu nye delilawye nasuye kolowye munum bambali ko ankana bidiya mugo ankana sigi nyogonya
هناك أناس أهل الجهل والمقضوون من مغود به جاهلوا دو وبين مغود جنفا وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان نا ياسر الدوني بإبولو فوجوا بإبولو تروا بإبولو تدعوهم إلى الحق وتبين لهم نمو سوء iwele kata chinyama ika chinya banguye fala basa bashi tola de mana ni eye mogo doye dina kono jahili do abake ka kalambali wu jamfa ku fili ni doni be e bolo huja be o bolo delilaw be e bolo o tigi awele kata chinyama ika chinya bangaye bashi tola de amma antu jalisuhum ala sabili almuqadanatu والمصادقة والمحبة والأسرة وما ساكل ذلك فهاجة قطع يجير إلى الدلالة أبيكم عربي مدغالي فلك مغوتي لفلاري بيديا مغدو بي جاهلي دو أباكي كالمبالي جنفا كوفيلي ni doni be e bolo yere ya do doni be e bolo perewu be e bolo huja be e bolo ibese ka tigi wele kata chinyama ka chinya bangaye kana nintoye awele ni ye nin wele nin bidia mo ni e gerelala ka doala puru ka wele kata chinya de ma ka chinya de bangaye nin gere nyogonya ani nin nyagambi nyogona bashi tenni na de parce que ba fe ka kanda de bashi tola me e ka bida mo je nyogonya sa ni nyogon kanu de ani teriya ani ewa je nyogonya na be nyogon fe anu na nyogona o de katawe ka bida mo ka nyagambi nyogonya ni nyogon kanu ye ani je nyogonya mimbe ina che abe donka bola wakati be abe ni sonja nyogon koro o de katawe o de be hada maden sama kata filima bidia mo ka sigi nyogoma sugu min fule ninye ninde katawe ode mo sama kata filima wa yajibu ala al-aqili an yatajannabahu bidia mo ka nyami nyogonya sugu min fule ninye awajibile no hakili makelen kele mai kire kolosoma wa qad hajjara min zalika ba'du sahaba ka ibn abbas mo yambali wala sheba wala kumi ibn abbas wa ba'du a'immati tabi'ina ani tabina nyema udo ka ayuba shiqtiyani wa ibn shirina arhamuhumullah aba ayuba shiqtiyani ani ibn shirina nunu tabina ka nyema udedo uyambali ko biday mo je nyogonya na teri nyogonya ko ka toy ki re korosama kana alwahidu minhum nunu do kele dola kele tunkera la yastamiu ila sahibi bidya wata bida mo la mere aba yuba sultiyani ale tunte so ka bida mo la mere ibn sirina atunte so ka bida mo la me hatta walau arada alayhi an yaqra alayhi hadisa aw aya har ni bida mo ko amade ne ba fe ka qur'ana aya do de kalika mba fe ka hadisa do de kala ateso ka la mere fa yaqulu la abafu ay kana qur'ana kalinka kana hadisa kalinka fa yaqulu lahu bida mo yimba afwama lima ja munna ete sonne ka qur'ana aya kalika munna ite sonka hadisa kalika qala abayub siqtiyani bafo inna qalbi laysa biyadi abafo ne ka dusukute mbolo koy aqsa an yaghzifa fi qalbi fitnata mbesira ikana fitna filin dusukun kono abayuba siqtiyani tunte so kabira mo lamme ibn sirina teso ni bida mo ko be hari aya de kelende kalaika ube hadisa ba fo ay kana kalinka ni bida mo ya nyinin ka munna ete sonne ka hari aya kalika ube hadisa aba fo ne ka duskute mbolo ne ka duskute nyere bolo mbe sira aya kalanto inka hadisa kalanto inka kana fitina filin duskun kono fala astatiu an tajiuha fitina min ninte se ka fo se ka bondu duskun kono fa salamatu la ya'diluhu asayu kishi ani fo itekele fala yu'aridanna lil insana nafsahu ila fitina
هذا مدين كان يريد فتنة مدين خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا كما من يريد يادو إلا فلندو كان يريد فتنة مدين مانا مين يبير موجة نيغنيا أكانو نيغنيا أتري نيغنيا كان دوالا دي ni donna la be komi yere di fitina ma kuma mana ni yere ya do ko e la fulendo ite sika ko doke ite sika bida mo ka bida nyoni yere tanga kisini fo ite kelenye bo ko fe Ahmad ibn Hanbali ko abena kuma sunna yere de ka sunna joyoro ciden karisa sale joro e munye qur'ana famfelala manjilatu sunnatu wa alaqatuha bil qur'an sunna ka jeyoro ani dilo nyogonya mimbe sunna ni qur'ana ce Ahmad ibn Hanbal ko wa sunnatu indana asharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ako sunna anfe mana ahli sunno li jamaa fe ko munum bora ciden nade arabi mari galibin ulufo wa sunnatu tufassiru al qur'an Ahmad ibn Hanbal ko sunna de be Qur'ana tafsiriye ko ciden ka hadisan kulu de be Qur'ana tafsiriye wa hiya dalalatul Qur'an ko wa sunna ciden ka hadisa kulu de ye dalila e makata Qur'ana manna be shaki illa famu Qur'ana la walaysa fi sunnati qiyas Ahmad ibn Hanbal akom minye sunna e dina qiyasu tinyale wotenya dina la وليس في سنة قياس شيخ سالو فوزاني عليك سارو لكن لنين يموني مانا عقيدة قياسوتي عقيدة لا في مفيني عقيدة كودي قياسوتي علي لا كل لنين يودي مي قياسو بيه فيه بوندا دي لا فيه بوندا مين يدينا فيه بوندا doni ke baw bolo qiyasu be se ka do yoro de la mais mi pengo fenye aqida de qiyasu do yoro te aqida la aqida en koni beta qur'ano wa sunna aqida en beta wulude la wala tadribu lahali amsal ni ciden fana ka hadisa sahlen foriye sunna foriye kanata fo ko be boda nyino la katam misali ya uyira mola wala tadriku bil uquli wal ahwai ciden ka sunna atefa muni ka hakliyete de atefa muni nindinwe inma huwa al itiba'u wa tarikul hawa ciden ka sunna yere tugundi de mana mi sabatira ciden bolo ibe tugore ko kinnin dungo bila Sheikh Arabi Madghali bin Asrahu يقول وسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو أحمد بن حنبل ko sunna anfe ahli sunno li jamaa fe ko munum bora ciden kuma fe munu nu bora cide malaka tamna kisbaka ma hiya sunna jumae yaqulu asaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaru rasulullah jumae yani aqwaluhu wa afwaluhu wa taqriratihi indana kitabu wa indana sunna asaru rasulullah kore minye ciden ka kuma kau ana ke walau aye ani min sabati alaka kitabun banfe ciden ka sunna bambolo nununa mana nuko asaru rasulullah kore de ciden yen min fo ube ninkera ciden yen ninke ube ninkera ciden nyana ama fenfo asaru rasulullah ninde qawluhu wa filuhu wa taqriratihi ما هي سنة هي أثار رسوله يعني أقواله وأفواله وتقريراته عليه الصلاة والسلام سنة يتشيدين كما كان أنا ككوالي أنا أيمين سبتي وهي التي فرض الله تبارك وتعالى علينا اتباعها وتمسك بها أو ألا يؤمن فرد ينكا ويدي كتوكو تشيدي أيمين فو أيمين سبتي كتوكو كمنالي كنوye ala yode fardanka ala yemin fardara yanka ciden yemin fo ciden yemin ke ra nyana ya sabati an kattugo ko mina ala yode farda yanka qala yubayyinu manjilatu wa sunnatu wa alaqatuha bil qur'an ahmad ibn hanbal ko nabe sunna joyore banganye ani dilo nyogonya mimbe sunna ni qur'anace
وسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن أقوى أحمد بن حنبل ko sunna de be qur'ana tawsiranye fa sunnatu tubayyinu alquran kiden ka sunna kiden ka da salawulu de be qur'ana bangiye wa anzalina ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim amara nin tawyiro juma na ko kiden ka sunna de be qur'ana tawsiranye kiden ka sunna de be qur'ana banganye ahmad ibn hanbal yen bo alaka ayatila alako qur'ana kono suratul nahl la wa anzalna ilayka dhikra alako chide manne qur'ana jigi kanayima litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim pour qur'ana min jigina ikay ka bange mowe chiden ka sa sahalun de be qur'ana bangiye aya wure nana alako fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila allahi wa rasuli alako na yenyo so minna aya sage kata alama ala ye jumaye qur'ana aya sage kata chidema chidenya jumaye na yirebe balo lambe tafe na te balo la kasunna araddu ila allah ila kitabillah kafin sage kata alama ye jumaye ka sage kata la ka kitabuma wa araddu ila rasuli araddu ilayhi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alayhi salatu wassalam kafin sage kata chidema oyede ni ciden yere be nyana ma yala tumbe nyana ma na wakati mi kata ciden fe ciden fatulen ko fe kasagi kata ciden ma jumando aka sunna fa hiya maraddun nas wa marjawhum wadi hada madun kasagi yorowe hiya wal qur'an wal hadd sawai awa ciden ka sunna ani qur'ana pour kum mina ko barake no be kelenya فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر الشؤون الدين هي مرجع كالقرآن كيدن كسنة فلة كيدن كرسالين فلة كهوجة دليل كونوية عقيدة كولا دسكونا سري كولا أني كدليل كني كيدن كرسال كيرولا أني كدليل كني كيدن كرسال حلالان حرامولا أني دينا ككونيو تو ciden ka hadisau ye sagi yoro de komi qur'ana yamma sagi yoro etogomi wali haja kana salaf ninde koso mugo nyuma munun temena anye ija waradan ala ahadihuma suwalu nu yenyinin kadin dobila wudola kelenka fi aqidati aw khairiha salafu tunkera ni yenyinin kalibila uka aqida kola ube una nyugona يجيب بما يسبق إلى جهن من نص القرآن أو النص النبوي أي من كلام فلاك يرمي ندر لمن نادو سكون وقت درابي جابينو ده وكرا قرآن وكرا حديث سالين لا تفرقة في ذلك فرام فاشا تنتولو بلو أولا سلف الصالح كون نيا نينكا أقيدا كولا ni ewa hadisa de nana hadisa de delila nana aka hakilila hadisa de la abi jabino de ni delila nana yoronin kala aka hakila ni aya de la abi jabino de ulu tuntu bonona parce que wolo boro qur'ana ni sunna be delila de ni min nana dusukun ko fulala dorabo fuye atu faraka bonona ire wasayati misalu jalika عربي بن مدغلي كوم مثال يغنى بنا من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيرهم من الصحابة أقول يغنى مثالي بنا إما أو عمر كجو يرولا أني أبو بكر كجو يرولا أني ابن عمر كجو يرولا أني نونونا يغنى سيبولا donc mbalimo sunna huja dedo delila de bekene komi qur'ana parce que mogo sorola am bolo sisa ko al qur'aniyun ko lube barake ni qur'ana de wute barake ni sunna mogo ni ma sosun tiden ka sunna ma ima barake nay ima limana ni qur'ana yere har qur'ana ima so oma wa hiya dalailul qur'an ahmad ibn hanbal ko sunna de tiden ka hadisa de qur'ana ka dalila wiye fatubayyinu mujmalahu Qur'ana ye yoromi na ya gorobali fo ciden karisa dogo bangiye otofassalu almujmalu Qur'ana ye yoromi gorobali fo ciden ka sunna dogo faranfansaye otowaddih almubham Qur'ana ye yoromi fote kabila
ciden ka hadisa dogo bangiye o tuqayyadu al mutlaq qur'ana min fo ka bilate ciden ka sunna de bena ka osiri ko nyafuye o tuqashisu li amma qur'ana min fote ka ke gorobaliyete qur'ana hadisa sahlen de bena ka kodo bo ala ko fuye o tubayyinu lana salam wa waqtuha ciden ka sunna de salli banganye ani salli waqtum a'daduha ciden ka sunna de sallu jatew banganye farda hakke min kanka salli tafasiluha ciden ka hari saude nana ka salli faranfansha to fanye ma ja naqra'u fiha ma ja naqulu fi ruku'i an kanka mun kala sallila sunna de yo banganye an kanka mun fo rukula sunna de yo banganye ma ja naqulu fi sujudi an be mun fo sujudila sunna de yo banganye kullu haja min sunnati nunun bebe ciden ka sunna de fallahu yaqulu ala ko de salli ko la ko waqimu salata wa atu zakata salli ko la ala ko aye salli nata chogola aka jakabo wa yuksiru min jalika wa sunnati bayyanatu zalika wa fasalatuhu qur'ana yin fo kacaya ala yin fo kacaya qur'ana la waqimu salata wa atu zakata me ciden ka sunna de ya banganye ka fansanye salli minye hakke min be salli ka wakati foanye karaka hakke foanye min be kala akono min be fo rukula min be fo sujurula ciden ka hadisa sahalun de yana kulu foanye fahiya dalailu wa bayyinatu wa tawdihati li mujmalati alquran ciden ka sunna de ye dalilai ciden ka sunna de bangeliye sinen ka sunna de be jeyali ke qur'ana ye min gorobali fo ciden ka sunna de bo bange wa taksisati li umumatihi qur'ana ye komin fo ka gorobali fana ka beddo ka fembe do akono ciden ka sunna de bena ka fewndo bo akono wa taqyidati li mutalaqatihi qur'ana ye min fo ka bilate sunna de bena fo ka nyefuye ka da hake dola fa hiya tufassiru alquran awa ciden ka sunna o de be qur'ana tafsiri كما قال حاج الإمام كمني المامي يافو تشوكمني أحمد بن حنبل وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله أو السنة دي تشيدن كهرسة دي قرآن كدليل يفنا كم أحمد يافو تشوكمي على كنيمة وليس في سنة قياس أحمد بن حنبل كوكو سنة كو قياس تعالى يعني ليس في دين الله قياس على كدينا qiyasu tala qiyasu ye munye ka fendo misaliya fendo madroka kete ijaja naharullahi batala naharul maaqil ni alaka ko nana maaqilu ka ko cinyana mana arabu bennin fo ni ala tan nana yoro mi mo were tate ijaja nas fala qiyas ni ahmad ko qiyasu te dinala an ko ke chogo tawsir fular kuro fula bese ka ye ahmada ka kumala na ko qiyasu te dina la nyini ye munye qiyasu mi kolo bambolo delila yelen ko fe ni e ko be qiyas fo dina la fe ngore la o qiyasu te jati ijaja nasu ni delila nana makomina fala qiyasu te mino yoro la tugni la yu'aridan bi aqli wala bi qiyas ni delila sabatira yoro min o delila anti bala mi delilai na kana bali u delilai na ne ka hakilina kana bali delilai kana sage ni qiyasu ye wala birai ani ka arhay ni ka hakilina wala bi shay ni della ko ni sabatirai kana foinati ma yasawuna illa taslim nu ko ala de kote ciren de kote foite anka fo ankaso ala ko qur'ana ko fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ala ko cede ma kon kalna ni tigi alay mogo teke mu'mini dafalu nya abada fo nuna na kiri tigi efe nu ye nyogon soso minna summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima o ko fe ni eye kiri min tige o kana kiri ndegu soro udusukun kono e pi ku yere kolo kata kiri kelima ni mogo make nin togola ala ko tigi malimaniya fa badu nas
يقول في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص مغودو بدانت من قياسولا فهر الدليل أنه بالدليل ينسى قياسوه ويقول هذا النص مخالف للأصول أبا فأفلك نندل من فو نندل يلسلي أيا سوسو أيا أصول سوسو هذا النص مخالف لقياسه أفلك نندل من فو أيا قياس سوسو فغلوا في القياس ودانت من قياس كولا فالإمام أحمد يسير على الرد على هؤلاء إمامنا أحمد أباك كوريا كاردوك ننتي لمغودك yaro haran ka wakatu na sasa nin kacha ni ekoni delila fo kodo la dro munu nye ofirhun nunu kala dro ba fay nin della ni aya ani usulu te nyogonta ayelle siri bila ni aya hadisa do fodro wa ba fo ni hadisa yelle siri bila ube ni aya do fodro ulube tam misaliya do fo qiyasu fo kube aya insagi ube ni hadisa sahalem fo yoromi ulube qiyasu fo kube hadisa insagi ewa Ahmad ibn Hanbal ya radduke nuntu la modeka wa illa faqad yujadu qiyas awla shino qiyasu awla qiyasu sahlan bi shaka surewo walakinahu kama yaqulu kal maytati yalja ilayhi fi hali darurati mi har qiyasu sahlan fule abe komi ewa jifa sogo fule ni darura mi la shama ita dude bodoni ke bago fana bolo qiyasu bo to de la har qiyasu sahale ni darura de man sham an la shama an tata bal inna shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah yadhkuru fi kitabi lahu sammahum ma'ari al-usul ila bayani anna usul ad-din ila bayani anna usul ad-din wa furu'ihi qad bayyanaha ar-rasul shaykh al-islam ko wakati yan korea ka wakati she la sheya abe kon bunte mia Sheikh Rabi Madi Galaba ke ka korea kata bunte me ka kuma doma ni ala sunna shini ambofo wala bunte ni mi abafo konye ijimawu ye nu konni nye ijimawu de akonni tara la jeba soro de la bara ni qiyasu sahale ye ni mo temenu ni don ke ba temenu nyake akon ni sege ke ka sege ba soro qiyasu nasube mi qiyasu na ye nasu soso kadella soso o ba fo de mal qiyasu ma nas fasidu li itibar ni qiyasu kera togo to ye qiyasu ke togo me delila be konni mani ni oke be ta ho fengore misaliya o ma ko ladaga o ye qiyasu tinyalende jate toka bo amara fule kara duko tigila mogode ka qiyasu tinyalen tigu me qiyasu sahara de bunte miya ko niyo sege iba soro della do bala dina kono subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik manur rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا ما بعد والجلوس مع أصحاب الأهواء يحتاج على ذلك وإجارة الذين يقودون في آياتنا فأرد عنهم حتى يقودوا في حديث غيرهم ألبي كان يغو حكلي جيجين من أصول سنة لإمام أهل السنة